abakristo ba diocese ya Cyangugu iri mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda uyu munsi basezeye kuri Padiri Ubald Rugirangoga witabye Imana mu kwezi kwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Misi yabereye muri Centre Ibanga ry'Amahoro mu karere ka Rusizi. Umunyamakuru wacu Themistocle Mutijima akurikiranye uwo muhango. Themistocle, wiriweho umuhango ugezehe? Mwiriwe neza Veniste, mwiriwe neza n'abakurikiye ijwi rya Amerika. Kugeza ubu aho ndimo gukurikiranira umuhango wo gushyingura ndetse no gusezeraho bwa nyuma Padiri Ubald Rugirangoga, ubu ngubu bageze mu gice cy'ubuhamya bw'abantu babanye nawe, bahereye ku bagize umuryango we, by'umwihariko murumuna we Rugwizangoga Reverien, wagarutse ahanini ku buzima bugoranye babayemo bujyanye n'ubuzima bw'ubupfubyi nyuma yo gupfusha ise ubabyara, ndetse n'ubuzima bw'ubuhunzi babayemo mu gihugu cy'u Burundi kugeza igihe bongeye kugarukira mu Rwanda, kugeza ubwo ndetse Padiri Ubald akurikiye amasomo yo kwiyegurira Imana akaza guhabwa n'ubupadiri. Urebye mu mbaga y'abamuherekeje baje kumusezeraho kugeza ubu, urabona mu kiliziya iri hano kuri Centre Ibanga ry'Amahoro hari abantu umuntu yavuga ko basaga gato nk'ijana, ariko unyujijemo amaso urabona ko umubare munini hejuru rwose ya 80% ni abihaye Imana, ni ukuvuga n'abapadiri ndetse hakaba harimo n'ababikira, hakaza abandi bakoranaga nawe muri uyu murimo cyane cyane kuri iyi Centre Ibanga ry'Amahoro, ariko harimo n'igice cy'abandi bantu birumvikana bo mu muryango we ndetse n'abandi bakeya cyane ariko bafatwa nk'inshuti ze magara z'ababanye nawe. Ni bande bamuherekeje? Ndashaka kuvuga ku ruhande rwa kiliziya ndetse na leta. Mu bijyanye n'ubuyobozi wenda bigaragara ko mu buyobozi bwa kiliziya hari Musenyeri Celestine Hakizimana kugeza ubu uyobora diocese ya Cyangugu, akaba asanzwe ubundi ari umushumba wa diocese ya Gikongoro, ariko kubera yuko Musenyeri w'iyi diocese ya Cyangugu atarashyikirizwa inkoni y'ubushumba nubwo yamaze kugenwa, byabaye ngombwa rero yuko Musenyeri Celestine Hakizimana ari we uyobora igitambo cya misa cyo gusezera bwa nyuma kuri Padiri Ubald. Mu bandi bayobozi ba kiliziya bahari hari Musenyeri Vincent Harurimana wa diocese Gatolika ya Ruhengeri, hakaba kandi na Musenyeri Sinayobye Edouard wamaze kugenwa nka Musenyeri w'i diocese ya Cyangugu, ariko akaba atarimikwa ngo ashyikirizwe inkoni y'ubushumba. Ku ruhande rw'inzego bwite za leta, umuntu yavuga ko nta bayobozi bakuru bahagaragaye uretse nk'ubuyobozi bw'aka karere. Binateganijwe ko umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Kayumba Ephraim aza no guhabwa umwanya wo gushyikiriza ijambo ry'uhagarariye ubutegetsi bwite bwa leta muri iyi gahunda. Abakristo benshi b'iyo diocese bashoboye kumusezeraho nubwo ari ibihe bikomeye bya COVID-19, ariko se ni iki gikomeye bazamwibukiraho? Nubwo abaturage batemerewe kuza muri uyu muhango kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ateganya umubare muto w'abantu baherekeza umuntu witabye Imana hano mu Rwanda, nuko guhera mu masaha ya saa moya za mu gitondo abaturage bakeya bifuzaga kuza gusezera bwa nyuma kuri Padiri Ubald bagiye baza bakanyura mu kiliziya aho isanduku irimo umubiri we yari iri, bagatambuka, ariko ntabwo bari bemerewe kugumaho, bahitaga bataha bagasubira mu ngo zabo. Bigaragara rero ko ni igikorwa mu bijyanye no kubahiriza amabwiriza inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano
zabihagurukiye wabonaga yuko hari umubare w'abapolisi utari muto, ariko kandi hakaba n'aba volontaire b'abakorerabushake bafasha muri gahunda zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Mu bijyanye n'ubutumwa rero cyangwa se abagize icyo bavuga, nubwo kugeza ubu aribwo gahunda y'ubutumwa y'ubuhamya yari gitangira, ariko muri abo baturage bake ijwi rya Amerika bashije kuganira nabo wasangaga bavuga ko Padiri Ubalidi Rugirangoga bazamwibukira ku muhate we, cyane cyane mu gushishikariza abantu kwiyunga nyuma y'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibintu yabayemo arabyigisha, ariko nawe akaba yarabitanzemo urugero kuko yababariye abishe umubyeyi we, ndetse abasha no kubana nabo neza, kuko kugeza ubu yitabye Imana yasaga n'umubyeyi wa bamwe mu bana wayoboraga komini umubyeyi we yari atuyemo, waje no guhamwa n'icyaha cyo kuba yaragize uruhare mu kwica umubyeyi wa Padiri Rugirangoga nyina umubyara. Aha rero abantu benshi bakazamwibukira kuri icyo kintu, ariko kandi si icyo gusa, hakaba n'inyigisho zijyanye n'iyobokamana, cyane cyane ingabire yo gusengera abantu. Hari benshi twaganiriye batubwira ko mu kwitabira isengesho yabaga ayoboye bagiye bahakirira indwara zitandukanye, bahabonera n'ibindi bitangaza bavuga ko biturutse kuri iryo sengesho. Mbese usanga hari n'abagera kure bakavuga bati Padiri Ubalidi Rugirangoga akwiye kuzasabirwa akaba yagirwa umutagatifu, nk'uko bijya bigenda ku bantu bagize imirimo cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa muri Kiliziya Gatolika. Urakoze cyane Themistocle Mutijima. Nibutse ko Padiri Rugirangoga Ubald yitabye Imana afite imyaka 65, yaramaze imyaka 36 ari umusaserodoti. Washington, Ijwi rya Amerika. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaburiye abayobozi ba makomine banyereza amafaranga y'imisoro ko bashobora kwirukanwa ku kazi. Yasabye kandi abaturage kwirinda gutanga ruswa, asaba abarundi bose gusenyera umugozi umwe kugira ngo bagere ku majyambere. Inkuru irambuye Eloge Birikaneza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu kigega cyayo, yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishiriraho inyubako z'iterambere, harimo amabarabara, ibitaro n'ibindi, hamwe no kuronsa umuyagankuba w'abanyagihugu. Kuri w'Imana yiriwe muri komine Buraza iri mu ntara ya Gitega, avukamwo hagati na hagati mu gihugu, hari mu bikorwa byo kwigira intsinzi yamushikanye mu kibanza ca perezida mu mwaka ushize. Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abasitanteri banyonora amatungo ya leta, yemeza ko igihe cabo carangiye. Duheruka kugira ikintu cagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine n'akamaramaza, gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kigega ca komine. Aha nagira mbere ngabishe babura amatari na bamusitanteri, kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurushaho mwahora muronka. Uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana. Kubera iki turinda kuva i Bujumbura tuje guhinyuza? Siyo yarari tubanaye tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu. Musitanteri kanura babura amatari. Duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere, muhanuzi ujejwe iterambere, tuzoza kuraba mw'ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ari we uzofata kuko ntiwatubereye ijisho. Afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikanganje rero intwaro yo hagati ko mu makomine 3 yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa miliyoni zirenga 120. Gabriel Rusiri yarongoye ishirahamwe rikomeye rwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3. Iyumviriro tugiye mu makomini 119 murumva yuko
yuko ari hafi bije y'igihugu cose, aho ntituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi, amameredari ng'igihumbi n'amajana 500 agenda mu mifuko y'abantu. Murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cacu c'u Burundi gikenye bitarimwo, ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwifuza n'umunezero urenze. Umuntu aza gutwara abandi ibintu vy'umwina vy'umunoho vy'indandende babanza kubimukuramwo, kuko inda n'ibanga bitabangikana. Nawe adahuriza ku gitigiri na Perezida Ndayishimiye yemeza ko ibintu vyayogeye, wamaze guharura imiliyaridi zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje. N'akamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mu ndwi hagatozwa imiliyoni 30 mu ndwi, zizo 25 zagiye. Aha rero ndabagabishije bazitantera bimenye, ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza. Ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka, ni musitantera bayahora yiba. None twovuga ko ari inde? Tuzovuga ko ari inde yahora yiba? Ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara, tuzomurungika gusamara nta kundi. Biramaramaje twasanze mu gihugu cose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvire nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjirana ugaca turi amamiliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye. Ayo mahera yokoze iki? Rusira twararuka amavuga ko ushaka kugwanya igiturire yakwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu, ahubwo n'ibintu biba kuhera ku batunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu, kugenda mu maserivisi yose ya leta, kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe Orikomera imaze rikora ryarabibonye, nuko usanga aba bantu ingufu bafise zirenze gusumvya ivy'igihugu gifise. N'umuntu wese rero aramutse bakoze ko niwe wenyine acagira ingorane. Rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni, nukuri barakwiye gushigikirwa, twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru n'amashiga amateka, nkenguza amateka, inzego z'igihugu zose aho bagira amafaranga. Abasuma barakomeye gose mwa kino gihe, basumvye inguvu leta. Mu kurindira kwizo nguvu zera kumbure, Perezida Ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongwe yazobaha mu misi iza, azotanga ikigongwe ku mbohe zitandukanye kugeza barishise rya nyuma. Nagira ndambwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bafunzwe. Mugubuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo, ubuzi ko yivye atayarishe ntazovayo na hazoba kwije bikwiye. Ubuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro, ntazovayo atamuhaye iyo ndishya akababaro. Ikiganiro c'umwaka uheze c'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire Transparency International cerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere kw'isi bivugwa mu giturire, bukaba muri 7 vya mbere muri Afrika. Naho biruka kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire, zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari bereye, ariko bwobwo Perezida mushasha akaba yarabufuse. Eroje uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare mukuru Colonel Charles Sematama yatorotse igisirikare ajya kwifatanya n'abarwanyi b'umutwe twirwaneho uyobowe na Michel Rukunda, nawe umaze umwaka avuye mu ngabo za Kongo. Colonel Sematama yayoboraga ingabo zo mu karere ka Kichanga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Colonel Makanika aremeza ko Colonel Sematama yamugezeho, aravugana n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Yaraje yatugezemo, turi kumwe turafatanyije umugambi wo kurwanya abaturage. Yaba yarababwiye ko ari impamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika? Niza mpamvu natwe zadukuye mu gisirikare cya leta zikatuzana kubana n'abaturage, no kwanga kurebera aho abaturage bishwa leta irebera iyambuye inshingano zayo, ahubwo igashigikira abatsemba abaturage. Nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa biswa rubibaza akarengane. Niyo yamuzanye n'ayatuzanye n'ayazanye n'abandi n'ayizovana n'abandi. Yaba yaraje byari abageraho gute? Igihe yaziye n'ukizi, ariko jewe indero gusa ko yatugezeho Dimanche. Hari abandi basirikare yacikanye nabo? Oya, aje wenyine, indi n'abazaza wenyine. Ntabwo ari ibintu bisaba ko bijyana abasirikare, umuntu wese agenda ku bushake bwe. Kiza umwaka mucitse igisirikare cya Kongo muza gutabara abaturage, hari ikintu kuva mwagera ngaho cyaba kimaze guhinduka? Cyarahindutse kinini cyane, twabashije gutuza abaturage mu duce, twabashije gukuramo abicanyi,
ubu abaturage baratuye, barahinga, baroroye, abana bariga. Iyo ni intambwe ikomeye y'amayira ataragendwa akaragendwa. Urumva iyo ni intambwe itari nto imaze kugerwaho n'izindi zizagerwaho. Ko Colonel Sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga, ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo bamayimayi ndetse n'inyeshamba z'abarundi zare bitabara? N'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye, yazongereye abica abaturage, izibongera munsi ku munsi, inazibongereye si igitangaza nuko ahubwo yakwisubiraho. Yarambwiye ese leta niyisubiraho igakora inshingano zayo, ndetse muzongera gute? naho kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage, bari kutwicira, bari kuduhekura. Nta zindi izizongera nazo si gutangaza, ni ibisanzwe. Turabizi ko ari uwo mugambi ibyo yagombye ko leta bikoze, ahubwo ikora ibitari byo. Ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twigwaneho, ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho? Nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage, ntabwo wahinduka. Abaturage bafite akaga, bari mu ntambara, barishwe umunsi ku munsi, baranyagwa, barasenyerwa. Urumva nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage, kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo. Aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo. Hano nta fiyeri ihari, nta zindi nyungu zihari, ukuye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tugihari duhumeka. Nta kandi kazi dushinzwe nicyo twambaye, gukunda abaturage n'ibyabo. Nta murongo wahinduka rero. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Murongwe iherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo, ziba mu mazu adasakaye neza ndetse zikeneye n'ibikoresho by'ibanze byo mu rugo. Ibibazo babiganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Ibikoresho byo mu nzu byarashize, nta bikoresho dufite dukoresha. Hari Murongwe sagasesheshwa rumuri, amashitingi yaracyabaguritse, yaraheze, uburago bwo kuryamaho, nta kintu kimwe tukigira mbese no mu rugo cyo dufasha. Wowe wabiherukaga ryari? Ndaberuka kuva tugera hano 2010 kangahe na 18 ngaha na 17 niho twageze 2017. Kuva twagera icyo gihe twarutse ibyo baduhaye tugishika byo kutwakira. Ariko mu twasazumvishe yuko doge imyaka 3 irangiye bashaka kuduheza ibindi byo kudufasha. Kugeza no musa mu Murongwe nta kintu kimwe turigera turonka. None mubaye gute? Tubaye mu buzima buzimbye, turashugurika kugira ngo urabe kuri kwatuntu nyene. Niyo mpamvu uzumva mu ndengera haba inzara, ugasanga umubyeyi afashe kutwa dufaranga bamuheza twirasyo agakuraho gatoya garagura agasafuya mu isoko. Ukazumva rero n'ubukene usanga buguma butera bwiyongera, bandi bagasakaza ibyatsi. Naho urabibona nko ku mabasha ya hepfo yaho gato, urabona yuko ibashi zarononekaye, umuyaga urahaca, bashi zigatabagurika, n'imyaka ni nyinshi. Twabajije muri haseri batubwira yuko ibintu by'ibikoresho tutarindiriye cyangwa cyo bundi no mu madepata abiri, tugaca tubona menga nta kuntu tuzoshobora kuba hano mwino kandi ya Murongo. Ikibazo cy'ibikoresho byo mu nzu turabikenye cyane, ni ukuri nta bikoresho dufise. Amabashi urabona yaraheze, nk'amasifuriya bayaduhaye kuva dugishika ngaha muri 2017. Nta kindi kintu bagize bakongera, uburangeti, ibirago byo kuryamako, byose urumva tubaye mu buzima budasanzwe ngaha bubi cyane, kuko ntibatwitayeho kuba ko badufasha. Turasaba mu Kibembe, kuko ababembe nibo badufasha, kuko mbona mmengo nibo batuzanye hano, kuko turagenda gushikira aka bakaduhemba tukabona ukuntu tujya. Nk'ubu twapakiye mu kwezi kwa12. Ibikoresho byo mu nzu mwiyo misi baratubwiye yuko byaje muri depo bihari, ariko abarefugee barategeye yuko ivyo bikoresho bo bironka barabura kugezana n'isa. Imvura iguye benshi barara mu biziba by'amazi, bivanye n'ikintu uko amabashi yaheze, ibyo baryamako ntabyo, byo kwiyorosa uburengeti ntabyo. Aha kweri kabisa barefugee tubona umenga b'Imurongwe dufashwe nabi cyane gose. Wowe wabiherukaga ryari ariko bimeze? Jena uyu ni umwaka n'amezi hafi imyaka 2, ariko muri iyo myaka 2 nta kintu na kimwe ndigera ndasubira kuronka. Ibyo nakirijwe byaba